शनिबार पूर्ण म्युजियमे परम्परागत चित्रकला प्रदर्शनी जुगदु प्रदर्शनी नेपाया नाजाम कलाकार उदयचरण श्रेष्ठया थिति कथया परम्परागत चित्र नाप पौबत बोया तगुख नमस्ते जी प्रज्वल मानशाक्य जी चाहिँ बौद्ध इन्टरनेसनल यु डाइरेक्टर बौद्ध इन्टरनेसनल चाहिँ बौद्ध फाउन्डेसन बौद्ध ग्यालरी पूर्ण म्युजियम डुपुरी झुगु कम्पनीज ल अहिले ठुसी चाहिँ झुगु चाहिँ थो Whispers of the Divine dia Purna Museum of Newa art here second from there चाहिँ जी बौद्ध ग्यालरी जो आ छौं थो चाहिँ उदयचरण श्रेष्ठ जी यु आर्टवर्क डिस्प्ले नाट्यो थो चाहिँ छ 2011 से चाहिँ छ नाट्यो यु पुरी पेन्टिङ्स ल अहिले चाहिँ खास 2016 ने यार आटे यु उले पेन्टिङ्स त मगना छ या मखन अहिले वन 2019 ने यार अनाउन्स नु ख उले न भन्छ कम्प्लिकेशन्स त या मखन अहिले चाहिँ फाइनली ठुसी अनि आर्ट यु पुरी चाहिँ एक्जिबिसन चिसा चाहिँ त्यो फेज वाइज आएर सनोरु आज चाहिँ झुगु म्युजियममा 14 वटा पिसेस तयारी दु वनका नेक्स्ट फेज चाहिँ सम्यो 14 र किनी अहिले वनका मेरो फेज चाहिँ डकट किन्ता सनोरु सो फेज वाइज नानु दुठो चाहिँ छार आशा चाहिँ फेज वाइज नो कारण छुरा आशा चाहिँ मुन्ट झिके भिजिटर्स बुइले चाहिँ भिजिटर्स चाहिँ ठिक फेमा बालक 8 न से फेमा बालक ठिक न फेमा रे चाहिँ फेज वाइज नानु दु सो आज चाहिँ 14 र किनानु दु ठुलुङ्गा यो मेरो फेज आना 14 र जी अहिले बौद्ध ग्यालरी चाहिँ उदयचरण यु परिवार यु उदयचरण यु किजा यु अहिले वन इन्स्पायर्ड पिसेस यु या नानु प्रदर्शनी ज्याजोले चित्रकार त नाप चित्रकारितया पारखितेगु बोटी दुगुख